Bok svima! Bok! Dolazi nam Eli. Bok, Eli! Što to imaš? Pozivnice? Kako uzbudljivo! Može li netko od vas reći pokoju i patu na što ih Eli poziva? Na čajanku! Da, priređuje čajanku! Što je bilo? Zar ne volite Eline čajanke? Što kažeš, Pato? Kažeš da Eli ima previše pravila na svojim čajankama? Imam posla. Posljednja prilika, momci. Zar ne želite ići na Elinu čajanku? Eli će imati barem jednoga gosta na svojoj čajanci. O, nema ništa bolje od fine šalice čaja. Osim možda slatkih kolačića. Kolačići baš fino mirišu, zar ne, mala ptico? Može li netko od vas reći pokoju i patovu što tako fino miriše? Kolačići! Elini kolačići! Tako je! Božanstveno! O, nestali su! To baš nije lijepo. Što je to? Izgleda da Eli ima još slatkih kolačića. Da ste barem otišli na čajanku, dobili bi kolačiće. Bok! Eli i njezina lutka kažu da morate staviti smiješne šeširiće ako želite kolačiće. Eli i njezina lutka kažu da prvo morate otpjevati himnu za kolačiće. Izgleda da morate plesati dok pjevate. Eli baš voli naređivati, zar ne? Možda si malo pretjerala, Eli. Može li netko od vas reći pokoju tko to hrska? Eli jede kolačiće!
Što to vas dvojica smjerate? Pali! Ojoj! Dobro, Pokojo, zašto lijepo ne zamoliš Eli za kolačić? Siguran sam da će vam dati. Kolačić! Izgledaju tužno, zar ne? Kažeš da su ti prijatelji važniji od pravila? Vidite što vam je Eli donijela. Polako! Mislite da će vam Eli dozvoliti da jedete kolače? Da! Dozvolit će im da jedu kolače. Odlično! Hurra za dijeljenje! Hurra za čajanke! Bok! Vidimo se uskoro!